Tuangana below some kingi. Don't be played, you know it's. Yan Rabinaka wane. Tuangana below some violently. Don't be late, now it's 8:15. My, Fiji be da. Ya mambo taltonga ni bikim nikeda na turana maramo ni sa sema taltonga mai na washini ngone binango na nonda ya wochinga ni sarapa manda ke Vodafone Play anda na namna kitaltonga ni ngone buku ni ngito na ba ritiko ni mataka na buku ni Vodafone Deans Playoff ndonga na bono au sa barta makao tikumai na business singa sa woti mi adaba tumingo ke makao na sani ngoli rara na nomotiko Vodafone Play ngaro no sarapa live kina $1 ngana kena stream Wambula chukani ngorbi wane baki na biposa ngalo kibuya mbule binaka malo toka Ellison tilaipita mbule binaka Edward Masei nawa ndo mbule binaka malo tilirat ya moitelebu Apolonia mere mbule binaka migeni mangani kina biki mroke ipet JMT ndungu ndo mbule binaka zolabina ratu sikeli ndo mandana sere biki to nangole tikungo isinga toka mabinga biki to na pasindia kene kenan riba Wile, usaba di raba ki korotskeli. Wani ni bila ngole sambu kisinga toka biki mundone lolo ni rotskeli. Awa kena biki mnitonga na sema taltonga mai na mbogi ni kuwa. Biki mnina ngole toka mengori mai na moiran na bunua saba kambi wapo la katok mai membale to ngito le singni mataka wa kena biki mnina ngole mai na boliku. Wani ni bila taltonga ni. Wa andra tunga ni zombati ngori bi marika alesi ke ilisi. Mbule binaka tu na tembena ndo mbule binaka dingu ngai waila housing mengena ni menganikina na bubale na tembena ke na salau neune na koro na kawa wainunu membua wa mbule binaka tau wakira wa mbule taltoka ngorbi jau lutu na bonua na imila mbule binaka naita tosaya toto na bosa mbule binaka Miriama Lokiti Rossi ndo mbule binaka mengena ni menganikina bi api wandre ule mila ineri semo ngo milo tokai wadi di bina taltunga di bikem do na mbongi bina nikwa na VTFM sarava manda maina moniti kina vakrombuka maina walu nakaloko ena vimbongi ekoti ane vikemnia Vodafone catch the Vodafone vibe ya kore VTFM 92.2 FM kamidha ngai kati sibi taltonga bikenda na walu ene vitu na miniti ndo numagi taltonga ba ina nonda ya uongo ni sarava manda ke Vodafone Play abambola chaka ni kore vikemni keda na siamo toka mai na mona libulibu na Facebook page ni VTFM na mbongi ni ndai live tiko abambola chaka ni kore bijau lutu na bonua na imila ndo mbole binaka se abakina be ratu pedeli mbole benaka tamai di na riawa mai na mosi abakina be bosi taliku isa mbole benaka mengena ni mengani kina na bagatawa bale tonga laisani o isei ke abatawa be na mitinga ni ngore o bosi taliku nangarwai mai na mosi ayawa bakuru sambola Clara mbole benaka mengena ni mengani be kemuni buaku odi mai buamu ma ndaulako mbule binaka matangali na wale bona sia mutaltonga mena mbogi ndai so saya toto na bosa mbule binaka mai Brisbane wakina be mbuna taka mbule binaka na bubale na tala idake mai visese mai bunda lalanda buya beleki mbule binaka mai nukulo mai mba wakina be Jungle Novel malaka male utumbu na kalunga tatsuko na ngarabita bisa baru ni binataltonga ni Jungle Novel we kenda na mbogi ni kuwa taki nga na mbogi ni nonda program ngoni sarapa manda ki Vodafone Play sabo tungango Santa Wilia u tungango Rawilia u taltunga irna libenda na bugu ni ngito lebu na ba ritiko ni signi matako na Vodafone Fiji Secondary School Rugby Playoff kwa mena katubutu ni ngore bidesi wakina na Buckers Park ngori nga mai laudala na ndakuni HFC Bank Stadium bekem nikeda na turana marama kebaka ona senga ni ona tiko irara mona saraba mobandindi na taka na ngito na ba ritiko ni signi mataka na nangu baga tutunga na itaki nga may na program ni sarama mande na mbongin dindai waya mo ni download taka na no ni Google Play Store ngori waya na video play sa Vodafone Play na mbongi binani ko Vodafone Play
o kwe e pakataltunga na Netflix sarabi kina bi matangalele loso wa kina e tikutelanga iloma na programo o kwe e na rauni live taka ini biko na ngito or tu toka sartonga bati ni rara e na nonratu e na main game kede or tu na tambaka chukeni e na singa ni mataka lelai e rasana tukina ir nandoni bitamba mer tambaka ni bikimni na bingito ngori ya nanomotiko na itakitahinga na mbonga ni kwa ni ndua walenga nandola na nomu stream rawa nio na somo mai e na nomu empaisa e na bei bunotale na tambaka tiko na bukuringito ni mataka e na bei tambana ni media so era tiko sara na tolu sanga buluka 5 tolu sanga dio nandola e na kena so mitiko na live ya mai na Vodafone Play ngori duanga nandola na kena stream e na signi mataka ya na nanda programo ni sarapamanda kay Vodafone Play binabali bu Vodafone na bu nomu bito koni membalete irna lebenda na bu non resort sa taningito and Vodafone Deans a playoff and singa ni mataka na VTFM sa Ravamanda may na moniti kina vakrombuka may na walu nakaloko na vimbongi ekoti ya vikemu ni Vodafone and na guys tolo chuka ni na madho mengo na singa moniti na buko ni no the program go ni sa Ravamanda ke Vodafone Play obambo chuka ni vikemu ni kede ni toka ni semo tal toka mengori Obambol tona korbe tokoni mbole bena kama na zonge senga ngabu bole tokolau wakin bambol tona korbe Polonia mere me ngene mangani kirbe ke mndro ke pet wa bimbinga na moni koro mai be batulo na mosi lai marobia mbole bena kama mburni tu na lawa mera vilorina tungiri mai na matakula mbole bena ka leko mbole bena ka mai bunowe house na lele malo mai ara mai nandronga so tiau Ratu pedeli mbole binaka George Fong mbole binaka mgeni mgani kile bike mdoke manasa ke George Fong mbuza lebu koro lau dhakau ke na timi ni na batu secondary school ni matakai sakiusa mbola junior mbole binaka mili tu ni bambe mbole binaka me feel 40 ke to bina ni mitunga ni kambariki na mbuke lebu me kandabo di Fanny Relen mgeni mgani kile bubale numbuni wai lebu madhuata sa wai lesu mai nambasa ni lotu Vilorina tugiri ngonga mai na matakula dola bina Vilorina guju ngarni bol mbulu binaka sa na bole bina sema tal tunga mai na bugini kuwa bil serau mbulu binaka mena ni mangani ke be sakiusa ke meli rato na be tamani se kobe na ibula ke se di roko ke ya aise ba bimbinga be ya rato na be tina ni tikunga mai nukulau nangia mai rae la isiana tiko isuba mbulu binaka tau baki nabi enele koto la kemba mbule binaka obi kalonga taltinga na bubale kalonga chuko nabi ngarabe so netani longo mbule binaka se mbule binaka mo ndo mbule binaka mai Singleton New South Wales so sengo na tinga chiko tupo Jos ngali vere Moli Ovari Rico Tomasi no singni sudo Ramana ngone ni bunole bu binaka mo na bingarabe isi binabale bu chentani binabale bu na sema chuko maye di Fanny Raylan ina ni mangani kina be lepa tinai mundu tinai beki tinai linda tinai puli on ditui wani ni bina tel bikim do Matilda tiko ina kaundu mbole binaka mangani ni mangani kina serebe akaribo mili ke indi mari katingi vekim baundu mbole binaka mangani ni mangani kina matadaka ngo toka resort mai nandi mai be Mr Tangi vekim bau kina no ni lala Amelia tuitai mbole binaka mai Pickhurst Philip Frollo Tuni Simeli Mbekani Moli Sita Lewis kaya mbogni ko ju ngarni balu mbole bina karatu mbole bina se ko nga mai sawe ke ilo mai bit mbole bina ka matangali bina bale bina se mo chukmai mbogni dindai mari tinai mbole bina ka mai andelai sarulo toka parama timilai mbole bina ka mai Temos mai Australia tai tusi sabakatini do mbole bina ka mai lobu mbole bina ka kai bani ni bina taltonga ni wane mbole bina ka mgi nani mga nikina ireke na ngon ni nailuba sebo mera beki mdo talanga ngori na tiko ngori melo toka bi woisake au kena sema wa mimbi bi amoni saluta bi ngara bitiko mai lamba sabuno lebo George Fong ndo mbole bina nani mina timi ni na batu secondary school ke irana ngoni ni mbudalebo korolau dhakau spia yada na isa bina ka baka bina kana bi ngara bi sebina bale bu spia yada Andi solo saini songo tambuan da bole bina me na me kira barongo tika ni ngori me bole korro me nan ronga on saini tambo lebu venia si na ichunge ilaisa inoke ke ireke na naita i bole korro
pe ina ni mitunga ni ona ita andi e volleyball nandronga ena ka bini ko jei turanga ndo mole binaka arna yandra mina ni minga ni kina be yosia sandra uke Matthew na rimba pa mimbinga be rupe ni tongo buto wani ni bina tele bisandra we likudia ba masau mole binaka mengena ni minga ni kina be chiki ena ngitu chiko mataka na ralu be andi zakumbau school be nongu ratu maisuba ngonga ko mere masawe Josepha ul moto mole binaka di respond to yani ni to action ni world team mole binaka seba na ya tabuto mole binaka na ni mga ni kina berato na madala mini tuni ba ambendo mole binaka be na ni mitunga ni na soli ni buli oti lebuka primary school e na mbuke lebuka ndabu be na ni mitunga mai be ilesa tuni ba ambia ya sa sabagara Nancy Makomba na ni mitunga ni kina be chobe sai ya sabara ni minata ni weekend na mbuke ndai ni tekini na marta kisu na mbula marta dolchari na bata bari mai na madha ni garbitabi na madha wanu ni minata ni kemni zabatal tonga ke landa ya wongo ni sarapa manda ke Vodafone Play nagale sota chika ni na kabini mataka na singa ni mataka